Tanganyika gutirahekana. Tanganyika ni Tanzania. Ni Tanzania. Ugitua kumeta wega metagwo Jamhuri ya Jumuiya ya Muungano. Majirani wetu hapa. Na majirani hawa. Ufururi wa Tanzania wetagwo nchi ya Muungano. Ni tondu ni ngwataniro ya gicigirira gia Zanzibar. Na leo fururi wa Tanganyika. Zanzibari ni andu meturitie merihageria magoti mao maikaraga kivyao. No mari rungu ruotongoria wa fururi mugima wa Tanganyika. Zanzibar Tanzania. Tanzania. Ndiri Tanzania by virtue ya itindo ya geographically ndiri Tanzania thiini. Ni tondu ni kundu kwirugametie ta Mombasa. Okay. Nai Mombasa ri Kenya. Yes. No ni irugametie ni gacigira kirugametie kario gaika. Onehu tuthiaga Tanzania no tuthiaga Mombasa through bridges. Turingaga daraca tugathie Mombasa. Kugu tungiheria daraca ri Kenya he handu ingithira. Mombasa na wetigwe rungire wika. Kuno turegeka daraca ingituika tutingiota ku access Mombasa na Mombasa ndingiota ku access nako. Hale mapine ni karia koka gacomokete yo. Onehu kuno tukarenge uguo. Equally nayo Zanzibar ni irugametie. However uginya namba cia yo ni ngurani. Namba cia Zanzibar ni ngurani na cia Tanzania. Na ni mari tax system ciao ni mari maundu mao metwaraga ni merugametie ta bururi. Okay, gukunyita wega gukunyita. Leo ri nikio bururi wa Tanzania etagwo nchi ya Muungano ya Tanzania. Nito ni ngwataniro ya Zanzibar na mainland. Nimepapata sasa kule kugitwo mainland. Kwa muhiano ri muhiano mwegega gukira Kenya na gicwaini ri tondu gicwaini gikiri guku ri ni ta China na Taiwan. Anyita Taiwan ri ni handu heikaritie mwanya. China mainland yugaga Taiwan no part yao ni tondu yahukire hindi ya civil war. Ndi kuheka rugano ga Taiwan hindi ni uri he no jukire boarding iyo no hau no ukire boarding joka tuikarange wiki igire hau ithatu ajike kigaranio kepsea kejeisea gutirahe kohoro. Tanganyika ri ni marekire githurano kia wira kia bururi. Marathura president, marathura abunge na marathura makajura. Icio nicio itura irie o mathurana kana ithatu. Tanganyika kuria ikia kura milioni 37 na kuna. Agwo ni aingi 37 million voters. Gicigirira kia Zanzibar kiria ikia kura marorete milioni ni 900 mebia. Aikia kura tiraia aikia kura marore no tumete milioni na approximation. No riri meka githurano mataneka githurano ri kwina muhuraniri witagwo Tundu Lissu ni mundu ukumenya wega fini kumuna nenda-ini. Onehu Tundu Lissu ri ni agwimetwo muno ni president ura wakuire kuo. Ucio ni kumenya witagwo John Pombe. Pombe no ngirigwo ni Pombe. Ande batangiriga ni agwiretwo no ni John Pombe Magufuli. Arikia kugwemwo ugwa gwemirwo ri ni John Pombe ri akiurira bururi wa Belgium. Oria bururi wa Belgium ri riu akoragwo ni aria oigaga ni machineries government machineries aria matanya kumuraga. Atia Tundu Lissu okire guthondekerwo guku Nairobi nginya recovery. Ucio ri akoragwo agitongoria kiama gitagwo Chadema. Chadema kusema nini? Chadema maanisha chama cha maendeleo na demokrasia. Cha demokrasia na maendeleo. Ndio sasa hiyo. Ni imekupata sasa. Na kulikia makenge kiriko gitagwo ACT Wazalendo. Ikyo ni kia nani ikyo? Kiu nakyo gitongoragia ni mundu witagwo Luhanga Mpina. Luhanga Mpina. Okay. Anyita. Acio eri matinare kwa mahuranire giti ni tondu meri watiri ni marega gusaina maratathi ma electoral code of conduct bere ya deadline ria mahetwo ni kamiti ya ithurano ya bururi uriku ABC yana kwao. One oguo kuria ri
kiama kiria girathana ndagikeno gitagwo CCM ri chama cha mapinduzi giathanite kuma 1961 ona nikio riu nikio kina Samia Suluhu kiathanire kuma 1961 1961 niguo maheirwo wiyathi aya matiarwirire Tanganyika no kuheo kunengererio Kenya Mujerumani akinoga akimera tatigo ini ndathie na mutire na umithio mwe naguo na ithwe Mujerumani agikuririra riu ri ndagikeno ri andu aria manyitaga mbaru kiama gia Chadema na aria manyitaga mbaru kiama giki gitagwo ACT Wazalendo nio matongoretie thiini wa mirurungano minene ma nikumionete minene matanahorerio internet matarahorerio ni marahoreirio ira mareirio ira na marekirwo curfew gutire kuoneka online ya dawn to dusk ya dusk to dawn rucini gutire kuoneka gitaka tuko kwetuma ikare ku wikaje musene indos anyita tora twekirwo curfew ya covid ni umeririkana no tigero kumegwata yatumire futo itandikitwo futiro itandikitwo githi kugira marua guku ndi kuherogano ru oreho githi kugira marua kuria kwa munene ukirwe nutige hakuna show inafanywa na watu wawili mtakufanisha mkuragana mtakufanisha nisa huko marata ipumzi nayo ndiye kwa dia boko ule Tanganyika mirurungano tigatu riu ndagikeno arurungani makioneka ti undu ngihota kuruta wira wega no ni maroneka ta maranyitwo mbaru ni biraru cia bururi uriku tondu cirauga sisi tuna jukumu la kulinda wananchi shaelewa tuna jukumu la kulinda wananchi ndio sisi hao no polisi pale wamekuwa wakifiatulia wananchi risasi na gesi ya kutoa machozi no lasha gesi ya kutoa machozi wanalilisha wa Kenya wa Kenya wanalilisha wana Tanzania na wathi oro hugo bururi wa Tanzania ri niguo bururi ria munene muno thiini wa gitaro kia East Africa na of course kwina thina munene makuria Sudan kwina batoni cia aroi mareto rapid forces cia Sudan na Tanzania rishire na instability nene no Sudan riu ne kuru muno to kwina rapid force yeko iratongorio ya rebels yarutirie matura ma Khartoum etuikanitie ku icio ndi kuhe hindi tumbe tuthi Tanzania no riu ri Tanzania ni matuthekereire hindi ingi tukirungana na majenzi aitu riu ni maraturia na gitio kinene twawaomba Kenya mtupe noti hizo za maandamano menu mliandika wapi nyie sisi tuandikagi zinakujaga tu fofofo ona ithini tukirirwo mukana tutigakuhiriria kundu kuru Tanganyika au boda na maga tondu ithui ni mahorerio internet ri ithui tuna hotspot ana toko hotspot peke yake kumenderia data mwitu wanashangilia kwa ndani